E tātou tāpua I le tua. Sina I le pō. E leo le li ia te oe I mea umalawa. E leo mai o ia I lo nganga. E leo le li I lo ulu fafo ma lo ulu fale e a mata mai nei lama ai o I le whavau. E o tātou tālo. O e lava o lea tua lofa ma lea tua anga le lei. E te leo ina le soifua ma le ola o tangata. O le vai aso ma vai atu I lo mato ulu fafo ma le ulu fale. O e lava sa e mua au ma muli au I le soifua ma le ola o tangata. E o mato talaia pui pui o lo malu ma mato ulu fale o le vi inga ma le fane tanga. Se o matou sula ina le alofa ma le anga le leo la ua fio. O no lo alofa ma lo whamaoni mo I matou o lau whanau. Ai vai ma le ato toa I matou. E le au foi sa matou tau ma whainga e se mea e ono vi I ai oe le tualo matou tama. O no I matou lava o se whanau nga sala ma le vai. A fia mai alo nganga pa ia e tauto lua la matou tapua inga nei ma e aia ina le soifua tapua I o lau whanau. Matou te whai ai le Oh
o le tātou tautinonga a le au Taumafai Kerisiano. Tā ua le nei tautinonga tātou te mautinoa ai o le ngāruenga Taumafai ma le ngāruenga tauwiwi o le ola whaleanganga o le tangata o se mea e whaiwhai pea ma se mea e whaiwhai so. E leo se la sanga mea a maua loa i o na ngata lea. A le ola tauwiwi ma le ola Taumafai whaleanganga o le tangata Kerisiano o le mea e whaiwhai pea, whaiwhai so o ia so uma, lona lua. E leo ono o so tātou mālosi e mawhai ai o na tātou maua le ola whaleanganga. A o le whātasi mai o le anganga o le atua, ma le soasoani mai o le tātou ali whaola o Iesu Keriso. Tātou te mawhai ai, e le mawhai ono i tātou, ai mawhai ono le soasoani mai o le tātou ali ai tātou. Se o tātou tutulai, tātou te tau tino, no tātou wola Taumafai mo Keriso. E o tātou tutulai. Tau tinonga leo Taumafai Kerisiano, wow, wha moe moe, su Keriso i a tau, o le nei, wow, o sia lau whea ngainga maleari, o le a o Taumafai o na whai mea umai tau whinangalo, o te talo i a te ia i aso uma, o te whaitau i lana a fionga i aso uma, o te alo e se inunga awa i aso uma. Ai le ngata i lea, au mea uma ua o i loa, te tau ono o whaia. Mea ia o te Taumafai pe iai i aso uma o lo wola. O le aso nei, ua mea ia o matangata o le au Taumafai mo Keriso. O te matua whamaoni i le whengainga ma le auso. O te aluane i potopotonga uma, o te soasoani iai, wānga nā ua whālawe i nā u i se meo o sila fia Iesu, o te tau na whaima whālawe. I e whisoasoani mai le li, i lo Taumafai. Amen. Peo tātou te tālo. O i mātou lava o tangata le ato atoa, o i mātou foi o tangata e a vanga no fio o mātou loto ma o mātou nganga i meo leo langa nei. O nā vele maala mātou te whātua tua na iai, ma furi tua i lo finangalo. O mātou o mai foi le neita e au o i mātou o le au Taumafai Kerisiano mo lau fio. Mātou te whalongolongo i lo whetala i mai. E te awa o mai iai mātou i la mātou savalinga. Ina ia o mātou i loa lau a fio ma lau finangalo. Mai a mātou sāwa vali ai. Mātou stalo mō le whaasoa, mai au a fionga i le nei saunenga. Ia vea lava e whai ai au a fionga e whai masulu i o mātou vai. Ma le malamalama i o mātou wala. Wau mātou te tālo e alai, lolo swafa Iesu le ri mai whaola. Amen. Tā tātou whang ngā soloi mau mai kampantai tas mō le nei foi masina wa tātou o mai ai masina o perila. Mai o mata upu ma manatu au tu o le a whengai ma kampani e whā, o le a whā soa ai kampani ma o lātu taitai. O le kampani lau whai pese, o le manatu au tu o Iesu, o le Mesia pōpua ngatia. O Iesu, o le Mesia pōpua ngatia. Jesus is truly the suffering Messiah. Jesus is truly the suffering Messiah. O le kampania leo ngā sā,
o le manatu au tu o le awhia ngai ma lo latu te tai ma le kampani e malosi lava le mea moni e malosi lava le mea moni. Truth always wins. Malosi lava le mea moni. O le manatu au tu o le awhia ngai ma le kampani tinam ta mai tai o ma le fia ta lai atu le Mesia. O ma le fia ta lai atu le Mesia. Go with joy, proclaim the Messiah. Go with joy, proclaim the Messiah. Le kampania ta mama ta lea fe ngai ma le manatu au tu loto tele ta lai le malo le atua. Loto tele ta lai le malo le atua. Take courage, declare the kingdom of God. Ia o manatu au tu ia o le awhia ngai ma kampante tasi ma o latu te tai e whaasoa mai ai a fionga a le atua mo i tātou te tai na e lotu soi fua Taumafai ma le ola tau hivi. Mo le atua malona fina ngalo ia manuia le alo whaiva o kampani mo auto mo ni mau. Yo, ai amataria le maule a whaipesi. Mua whata alo whatu le sunga taitai, lau sunga Nove Vailaau, ai whapea le malu le tatou e kālesia. Whapea ia nu whakampani nea sa. Ia, ar kampani le nea lau whaipesi. Maolo mātou whea ngai manatu le whawhauina. Ua manatu ai. Se mai whawhauina la tātou whea ngai ngā wha au Taumafai. Ua umano o sia mareari. Ua tele i ngalo i lo tātou, e wha maoni le nā māsina ua luatu. Tātou te whia pese i le pese. E se lau tolu sifuru male iwa. Se lau tolu sifuru male iwa le pese, te pese ai wha muli muli.
tātou ta talo lea wha au Taumafai. Ina ua tātou la ngona pēr tātou whātau waa. Lo tātou lea atou toa i lumo lea tua. Ai whai mai le manatu au tu o lo whea ngai malau whai pesi. O Yesu, o le Mesia pōpua ngā tio. O Yesu, o le Mesia pōpua ngā tio. Jesus is truly the suffering Messiah. Jesus is truly the suffering Messiah. O le tusi whaitau, ua maua mai le māreku, i lona mta upe sifuru mai limo, a mata le whaitau le whai upe tolu sifuru mai tas, se i whangata le wha sifuru mai tas, u te wala au tuai ma le whaalo alo le matau kampani lau whai pesi, i su e follow tusi pa ia i le māreku, i lona mta upe sifuru mai limo, a mata le tatou whaitau le whai upe tolu sifuru mai tas, se i whangata le wha sifuru mai tas, a maua, a maksat whaitau pa muli. Whaftai atu lo tātou kampani muli whaitau wino tuspa ia. Ia whamanuia mai lea tu e lo tātou whālongo i niso ana whionga pa ia, ma ia tu mau ia ti alo na lava vi ingo. Whawau lava, ameni. Lo whamawhaina le whai upo e tōsu mai iwa e whai matua le whai taunga sa whai tau ino, o toi whai tau ina e whapeo. O le tai o tō se lau, o tai o tō se lau, o le na tu watu i o na lumo, ua i loa e iwa whapeo na tōla na mānawa. Ona whapea toa i leo io. E moni, o se alo le atua le ni tangata. O tangata po tangata i le au sia tūlanga mua. O tangata po tangata whae ina, po tangata tūlanga lua. Au lea ua whetalai Yesu singa ngana ua tūwhawhia ngai ma lea manatu. Au se fia si, ia te o tau, ia whai o ia mā o tau au ono. Au se fia mua fo ia te o tau. Ia whai o ia tau tua o tau uma. Au awhoi o latari o tangata na le sau o ia ina ia. Au auna tangata ia te ia. Ai pei tai ia au auna o ia mfo ina atu o na ola. O le tongi ola mo tangata e tō teli. O le vaenga mua le mau lau whai pesi. Ua tari tonu, ma tau tino ai tangata onu esi. Ua tari tonu, ma tau tino ai tangata onu esi. O le iloa ina ua vaai ma whaalunga e tai tonu wai. Ua lava lea langa leo te lo Yesu lon tamaa. Malona vaai marino atu ua tōla na mānawa. E ui o lo tā ua e māreko sāpongi sā a tō umarinu. O le taimi na maliu ai le Mesia pōpua ngā tio. E sui ai le vaai whaitangata. I le iloa whāre atua. Tō mali so o le tai tonu. Na tai tonu ina ua vaai. Tango atu i whai longa lau auna ua ato toa, ona sau nia e le atua mo tangata i tō teli. Ma afua i ona tautini, lo wari ie, lo atu ai, malwhetalainga Yesu, tō mai, ua e whātua tua wā ua e waai mai a tea. Am ia e le waai mai, ai whātua tua mai pia. Tō mai, ua e whātua tua wā ua e waai mai a tea. Am ia e le vaai mai, ai whātua mai pia. Lo māua lea tusi whaitau leo ane, lo mtau pe luas fulu, whai pe luas umale ono, se i whangata luas fulu male iwa. Vaenga e lua, a mata i lea langa o sana, ai whai i whasa tau, ai se a. A mata i lea langa o sana, ai whai i whasa tau, ai se a. O lea sā mua nei māsino, o lea sā lau pama, whamatuina o malanga whaatupo i Yesu i Jerusalema. I tupu o lona whaatali ai. Leo tau tala ai le profeta o Sakaria. Ia matoa fia oi tama fine Siona. Ia langa fia oi tama fine Jerusalema. Whauta o le alu atu lo tupu ia te oi. O ia o le amio tonu. Mali whaola.
e anga malu o ia, o lo te atu i la asi, o le tamai asi fo. Le malanga le Yesu, o lo whamauina e maweku na alanga i tangata o sana, ia manuia le fio mai le suafa o le eri. Ia manuia le maa lo o mai lo tātou tamā tā vita. Peitai, ua le o ngā tusa le ola muli malona taunu unga o le eise wha mui. Ia li ina whaia wā venga mga luenga mamana, ai ua le mawhai lava o na ia tali atu. E tusa muri anga o tua ia e o ia, ai maise lava tai taununga o tangata i utaio. O lātou tupo se tupu maalusi mai le laina o tā vita. E moni lava o Yesu o le tupu, o le Mesia valo io, o le atali o le atua. Ai ua urwhale mai o ia e lo tātou lalolangi, o se au auna puapua ngā tia. O sana, e maafua ona toi sui lau alanga, ona le tātou ola masalusalu. O sana, e maafua ona toi sui lau alanga, ona le tātou ola masalusalu. Vaenga e tō, ao i tātou, ua tātou tai tonu eo. Ao i tātou, ua tātou tai tonu eo. A tau nolo ofisiri ngia lo tātou ola whātua le nei vaenga le mau lau whai pesi. A wae le leitai tai o tō se lau nei loa ma whaalonga i tō i taimeo le whiangai e o tātou alii, whaola maona puapua ngā, peitai, o i tātou o tātou whai tau, whaalongo, whamanatu ina pēr le nei tala lei e uinga i le atua li utino tangata e ala i a Yesu Keriso. Ai maise o le manino tala mareku, whaitau. Ai maise le manino tala mareku e whatatau i ona ti ngā, ma puapua ngā, se ia o lawa i lona whaasatau rina. Ma tā ua i e paulo le... Ma tā ua i le manatu le upua paulo. Aua nei whatanga au auna, pei o e whawhiawhia i tangata. A e whapei o auna Keriso, o e whai le whinangalo le tua ma Lotu, ma le whiawhia o lo au auna atu i le li, ai le o tangata. Le tangata whātua lea o tai tonu maolai, e pei o nā o mai, ma whai loa mai lau auna o Yesu Keriso. Ma le vaenga muli. Ia manatua o ia i le nevai aso maona tinga, ono i tātou. Ia manuia o ia i le nevai aso maona tinga, ono i tātou. I se si whaupunga, awane i ngalo le nevai aso maona whamanatu, ai maise o lona o mai. Ina ia manatua o Yesu Keriso, o le alo le atua, o le Mesia puapua ngā tia. Awa alo o moli mau Filipi ilo na mta upe lua fa ipo e ono se whangata le walu e whapeo. O le sa winga whaatasi ma le atua. E le manatu ia se me u mau na tūlanga tutusa ma le atua. Ai o sa atu ia e ia lava. E whai mona le winga le polonga. Ilo na whanau mai whapei o tangata. Ao i loa o ia o na whōringa whapei o tangata. Ua whamao lalo ia e ia lava. Ua na ana o ina maliu, o le maliu lava lea i le sātaru. Ia manatua, o le atali o tangata na le sauia ina ia au auna tangata ia te ia. Ai peitai, ia au auna o ia, o fua ina atu na ola, o le taungi ola mo tangata e tō teli. Ia manuia tātou whai wa wha au auna le nevai tau, ai maise sātau au nanga le lava, ma le atua, mo le atua e ala i lana i ka le sia. Ia manuia lau sunga tai, Nove Vailaau, whapeno wha kampani, ai ola kampani lau whaipesi, whaftai.
Le parfoe mapurko. Pe whekalainga I whalmangong. Mua la nau whataro whatu rau sunga tai. Tamai a Nove Vailaau. Maise le whaia malu tatu kāresia. Le ngalo fui a inga wō mai māsani. Wō mawhaiona tatu tapuai whātasi nia sāmati mawhie. I le lofa maleanga leo tapa au lang. Le ala tam whai atu la le mau ala o ngasa. Le toa tusi nei. O le manatu au tu. E mālosi lava le mea moni. E mālosi lava le mea moni. Truth always wins. O le tusi whai tau, mau mai le mātai o lusu mai fitu, whai upo e ono su mai lua, wha ngata mai le matau po e lusu mai valu, whai upo e valu. Ao le matua, mau mai le mātai o e lusu mai valu, whai upo e lima. O na whai atu ai lea o le angelu I whawhine, o whape atu, au e tilo matau, wa ua oui loa, ua o lua sai lia mai Yesu na whaasa tau ina. O na whai atu ai lea o le angelu I whawhine, o whape atu, au e tilo matau, a wa ua oui loa, ua o lua sai lia mai Yesu na whaasa tau ina. E whawa henga leo vai na ai le maua le anga sa, vaenga mua. E maa losi le mea moni, ai le moni se mea maa losi. Vaenga lona lua, wa fionga o le ali, e tu mau le moni ma le wha maoni. Vaenga lona tolu, o nao le atua le maa losi moni. Vaenga lona wha, o le soifua man maa lo ke wiso, o lo tātou maa losi le ngata ai maa losi. O manatu la le au na whatau waa, na o le lua lava whai upu o le tuspa ia. E whao ngā, e whalau te le ina ai le maulea le au ngā sā. E meise le manatu au tu, ma vaenga o mai e wha, na le lua lava whai upu o whirwhilia. E whao ngā, e whalau te le ina ai le mau le au ngā sā. Lona lua, le a wha ma mawhatu le tu le mau I le tu pālea le au ngā sā mtu polanga. E wha whai ngō fie ili wha matala ina o le mau le au ngā sā. Whamon mole la la ngasa. Whai tau mai tatu whai upule whamon mole. Whaftai. Au te masalo whai upu e lua. Ma toa lau loa lava lau langi ato. Ai maise le mawhtanga whakeo si anu. O mauti no foi. O mawhai e whai upu e whamatala lava lo na ia winga. Al fesili ma tu fesili o whamanatu lea o na whatawha e tu watu lea o ngā sama whanau le kālesia. O lea tonu la le winga. La tonu le winga o le wheau lea au ina mai le atali pele o Yesu le tua. Yesu ke riso. E whai matatu whalotanga le whamanatu e la salo na lua a pelila. Le maliu ma le toi tu. O lea tonu la le winga o le wheau lea mo oe maa. O te manao la e whao nā tasio o whamtalanga po la unga o le whaiwheau le na tasio o mati. Tasio o sao mati. Le na wha mafa mai ele tasio wheau tā ua lea. I le whesili lea. Le na wha pele whamtalanga o le whaiwheau. Baua leo le fina ngalo lea tua mo tātou uma. Mo oe mau. Is to have a personal and close relationship with him. Wao ngale le maliu mal to Yesu e tatu toi pipi I le mafutanga lea. I ne toi mau ale so tanga lea male tama. That is the heart of that message of salvation mal falutanga.
Ia toe mau ai tātou le mafutanga le ma le soʻotanga le ma le tamā. Tātou le na fau I lona faatusa mai le tusi leo kinisi. Na faatusa na fau tātou I lona faatusa. Meaning, we were created in the image of God. Ma le finagalo le atua, ia toe maua le mafutanga le relationship lea. A tatou tilo la le fōlinga la le mea lea le relationship o le mafutanga. E whape le fōlinga le mafutanga le finagalo mai le atua. A tatou tilo mafutanga whataita inga mafutanga tamā tina ma whānau. E ao, e o te ngia, e sasa, e sosoani, e pui. Whapena le mafutanga le, e mai se foi se tama masteini, le o toa a mata la whainga uo. E pi e nau le loto lesi, e fia tala noa ma fia vai. Ar fasili la lea I tatou mafutanga ma le tatou li I whaola, ma le tatou tamare langi. Whape feo na whaatino se mafutanga, I se atua I le te vai e. I se atua te le whaalongo ai lona si ufonga. Whape feo. Leo manatu la ona whatau waa, le tasi o pese la onga sa, e sosoani le manatu leo. Whai tau le tuspa ia matatalo ia soma ona tupu ai lea. Read your Bible, pray every day, and you grow. Pau lava le mea manatu o te manatu e whaapi I le pese leo. Na ana le ai le aonga sa ma le lotu, o te le loi na I le pese leo. Le winga la, o le whai tau le tuspa ia, ta talo ia souma, ma le lotu ma laonga sa, lea e whau inai le mafutanga leo, e whaatino inai la o relationship lea ma lo o li I whaola. How do we build this relationship? Lea wa whameile pese laonga sa, is reading the Word of God, studying the Word of God and seeking the Word of God. Lea fo ia la unga mai so ma fa manatu mai tamafa le ngainga. Lea so sa, le masina, le tusi lea, le tuspa ia. Awane ngalo tuspa ia mai lotu. Leo te ma, leo no fai atu nei le tai au, ia to tele o fai pese le ngalo mai tuspa ia mai fali. Lea nganga lea, lona lua, o le tatalo. Tatalo e tele mau o tuspa ia. E wha mau ni o le matanga ke nese o le upu sai le matanga. E tele lava mau matusi usinga tuspa ia. Le winga o whaita wina o lona whionga. Lona lua, e tele mau o tuspa ia. Le tusi mai le tatalo. E whaitaita inga le taimi o ke tsamani le na whio e Iesu mana so. Wha tolu na alu Iesu na whio Iesu e tatalo. Ma wha manatu mai le au so. Ia tatalo. Aisea e tā pena I la tō whale nganga I mea la tuku. Lona tō. Le aonga sa ma le lotu. O te masalo le ei se vai aso I se whale o se a inga sa mo. E le ngalo ai whaupunga ia. Mana tua le lotu. Tai au le lotu. Aua nei ngalo le lotu. Man tua mea lotu e whai. Aua nei ngalo le aso sa. Le aonga sa. E whaapea le nā tua. Le winga. E maute we need the fellowship. E o mai ai. E a o wako ai tātou le tuspa ia. Ma wha longo ai I la unga whai whiau. Ma pese ai vi inga o le tua. Wha fo I ele vi inga ma whane tanga I le tua. And that's why these three elements in building our personal relationship with God is seeking the Word of God, seeking our prayer life to God, and seeking the fellowship with our relationship with God, with our fellow Christian brothers and sisters. E sea, e ile mea le tā pena ina I tātou. Le tā pena ina I tātou wola whaatau wā. Tā pena ina I tātou wola soi fua. Lea fo ina la unga mai ele whaiwhau I tasi o na la unga. Ina ia tātou whaia le whina ngalo le tu. O le mea la le tā pena I tātou le tātou relationship lea. I le whawina o le ola lea su e lea tuspa ia. Su e lona whonga. Ta talo lea tua. Ma le fellowship. E tā pena I tātou wola soifua. Ia au ngā tātou wola soifua. Ola whatau wā. A wā le whina ngalo lea tua. Te mana o la e wha. Ma mawhai nei la tasi o la unga. Ar whaiwhi au. E na wha manatu mai. E se ia le me tā pena I. Lewa tātou tali tonu. I le soifua mai Iesu Keriso. Lewa maua le to o tanga ma le mawhtanga. Lewa maua le au wala e whaatino wai le mawhtanga. Lewa I lo ai o le whina ngalo le tua.
Tate o e whai. O le ala le winga le mea. Ai sea. Le na wha mafa mai whai whiau tasi o na rāma. E ata ngia ai le atua le wa aia. E ata ngia ai. E a vea tātou. Ma ata ngia i le nalo langi. E a vea tātou. Ma ata ngia i le alofa ma le angale leo le atua i le nalo langi ato. Lea whetalai mai e Yesu. Wa o nei o le ala. Ma le upumoni. Ma le ola. E le alu atu lava se tasi le tama. Pe ale hui mai ata. Pau lava le whamalo si au o le mau o le aonga sa neasa. Ia tatou u mau i le ala moni lea. Ia tatou u mau i le upumoni lea. Ia tatou u mau i le ola moni lea. Ai sea, na iei le whamonianga. Iei le whamonianga lea le vaenga lona lua. O le Ioane tolu sumalonu. Ina ia le whano se tase whatua tua ia te ia. A ia maua e ia le ola e whavau. I le swafa man maro i suki iso. Amen. Patalo fatu, kampanye tina, macam-macam, langsung macam-macam, malfatua. Patalo fatu, tato ekalesia. Patalo fatu foi, no for kampanye mola to tata. Ai mai sei la to, lo mai mo mai. Talo fatalo falava. O le kampani le nei atina matamatai. O le manatu au tu. O ma le fia e tala i atu le msia. Tusi fai tau, ma reko sfulu ono, fai upo sfulu fa, se ia o le lua sfulu. A o le matua, e maua mai le ma reko sfulu ono, fai upo e lua sfulu. E fa apea. O na lato o atu lea, matala i atu i mea uma. Ua ngalua e whaatasi le ali i mai natou. Ma ua whamau nia le upu i whailonga ua mulimuli ane ai. O le tusi le amareko, e se fulu ono. O lo whamatala mai ai le toi tu o Yesu Keriso. Lea na o atu ai tina i le tunga mau. Ua fuli e se ina le mau. O lo whamatala fo i amareko le tusi lea. Lea fio a e o Yesu i le langi. Lea na ia whetala iai i ona so. O atu ia o tō i le lalo langi uma. I nā tala i atu ai le tala le lei i tangata uma. O le whaatua tua ma papa tiso ina. E whaao la ina ia. A o le whaatua tua. E whaasala ina ia. E whaava enga lo au mai tusi lau Taumafai. Vaenga mua, tūla ia mao e tala i atu le Keriso manu malo. Tusi fai tau, ngaluenga i tolu, fai upu e wha se iao o le valu. Wha mole mole, fai tau mai.
tātou ai ia pe te malana tali I le pili. E le ai sa u a wio po sa au. A o le meo te avatu ia te oe. O le suafa o Yesu le Nasareta. I nā tū ia I lunga, I nā savali. Le tangata ua iai le anganga o le ali. E nā te tā lai lona finga ngalo. Pei ana whai mai mika. A o au, o te whātali tali I le ali. O te wha moe moe I le atua o lo o le tanga. E whaafafonga mai lo o atua I atea. I oe, tātou o e tā lai le keriso manu malo. Ma tātou wha moe moe lo na mana. Tātou te mawhai ai mea uma. Vaenga I lua. Aua le masau sau. Ai atoa le loto e tala I atu le ali I toi tu. Tu si whai tau. Ma tai e sfuru wha. Whai upu e lua sfuru iwa. Tol sfuru ma tol tasi. Wha mole mole. Whai tau mai. I oe, pa a ia Yesu, ai aua le fefe, aua le masal vale, aua le amana ia le matangi e mangoto ai pei o peteu. Tau lai ia Yesu, o ia vau ia matangi vale. Pei ona ia fetalai, o au nei le ala ma le upumoni ma le ola. Le alu atu lava se tasi le tama, e a le ui mai atea. A au le atua matatou, wai se fa sanga tau mai. Aua nei tātou o pei o peteu. E muli muli a Yesu ma vea maso. Ai ma salo le whetalainga Yesu e savali atu. Aua e te ma salo lo Vailaauina. Pei o na tūsia le mātai. E moni o te whai atu I ate o tau. O mea unga tau te fusifusia I le lalolangi. E fusifusia ia I le langi. O mea unga foi tau te tāla I le lalolangi. E tatala ina ia I le langi. Paenga I tolu. Tāla I le alofa o le atua na ala mai I a Keristo. Tusi whai tau, Ioannes fulfa, whai upe fitu se o le fulfa. Wha mole mole, whai tau mai.
Le alofa leo le atua na whai ai alo na atali e toa tasi o Yesu Keriso va venga i tele. Sa ia whawhanga ai le motu tangata. Sa ia whamalolo i e mama. Whasava vali i e pipili. Mana ia tutuli ai te moni tutonu o le farisa. Le na whape ai upo te moni ia Yesu. Awe Yesu le na saweta. Se ala una ia te imato. Wa o iloa oe le paia. Oe o le atua. Le na tali ai Yesu. Ina whaalolongo ia. Ia luia i fafa. Le alofa lea na mali wailo na alo e totas. Ina ia maangalo oe mau le tangata sala. Tu mai le tatou. Tu mai le tau soifuanga. Polo tau soifua mo wolai. Ia tatou alolofa i le atua. O le ale alofa i le atua. Alofa lea i le atua ma le tangata. O lo alofa i tangata. Alofa na e whaatino o lo usu. O le alofa na o lo finga ngalo ai le atua. O le aonga na o lo tuto pea Yesu mo tatou. Pea ona whai mai o ane. Aua e te alofa tau o le upo. Ai ia whaatino. Ai whai mai Paulo. Pea tu ina atu lo tino e susunu ina. Ai mativa i le alofa. E le au ngā. A o le alofa o le atua. Nā ala mai ia Keriso. Lea na maliu ai ma toi soifua manu malu. Ina ia maangalo oe mau le tangata sala. Wa e ngai wha. O ma le mautinoa e iai whaatasi o ia malana au tala. Tusi whai tau, Yeremia mua mua, whai upu e wha se iho i le iwa. Wha mole mole, whai tau mai. Ioe, le wala awino Yeremia e whai ma perfecta e tā lai no na whinga ngalo o le atua. Na whai mai ai Yeremia, a we le ali ie, Iova, whaauta o te le iloa na tautala, a wau o le tamaititi. E le tu la fo ina tātou e le atua pe a tātou wo e whai no na whinga ngalo. Peo na ia whetalai ia Yeremia. A oe, ina fusi ia ilo sulu ngā titi, matula i atu, whai atu ia i la tau mea uma o te whai atu ai i ate o tau. A wā oe o te i ate oe e la vea i ate oe. Wheta lai mai ai i oe. I oe le ka le sia le atua le nei tai au. Whaapea tupulanga tala vō o le tato e ka le sia. Tato wō ma le fia fia tala i atu le mesia. Le mesia lea na soifua manu malo mai. Le tunga mau ma le uti. Ne ia maa ngalo i tatou lana whanau. Aua tātou te māsalo pe o Peteru, e muli a Yesu, ai o loo lea tali tonu i whetalainga a Yesu. Ai tātou o male mautinoa, e iai whaatasi o ia malana au tala, ono Yesu. Amen. Wha uma atu le mātou mau, i le pese se la wono sfuluonu, whai upu mua maltali. O mai aso mai e ia whina. Amen.
tele lau sunga le tatai ma le faltua. Ia manuia foi le tatou ekalesia. Ai mai se nofo a kampani taitasi mo latou taita ona Iesu. Amen. Patalo fatu le kampania tama tau lea la sunga Nove me fatu e penina ma lo soi fu manuia patalo fatu fo ile lo tato e kalesia Vailaau le au pito tua si ia ulia le si pa ia le fanawiti ma lo lava le soi fu lau le ia o le kampani Ola e alu soloke. Ia wangai koe ko lua mako le koe o. Ia se a fai ongi mako mau. Ole kule ala fai pese le fai a kala mo kampangi pe ale ingi mau. Ia se i kam fai kula mako mo mau ngi sa. Ai mo mua ko le mako fango. Ole fai lotu malanga e kalesia. Ua fiu wa le fai loku e sasa ku le pula ma fai e le ola fa ba ai le ka ko la vale au me le fai loku la nga kam fa mo inga e ke le loku fai loku si por ke ocupe e fa mai sau nga alu nga e va ai pe mo e se ola fa ba si nga le ka ko la alu lo sui de e ka o ku nga o le fai e lua fai ko ai ku si mai o le fai ko o le whamsingo. Ma le fai ko o le ala i le ola whaavau. Fai mai loa ia mga kua le li le ala i le ola whaavau. Ai le ai la se au wala i se hori. Kakalaku loa e le sui le fai ko o le ola whamsingo. Ai wha karofa mai kaposa. Ia fisilo i le li o fea la le au wala le i se hori wa le fai mai kaposa. O e wa ai e ku faskepulea. E umia ka unga. O kumbol faskep e fai e famsingonga a pas a manguia lo famsingonga e ke koi fo i mai la loe nga e uia koi lola i le ala le ola fa ba ai ale pas ale manguia lo famsingonga ia e velo nga o le upo e velo nga ia o le wali le nga i se oli i le se awala ia e afa ku le ro ko le faskep o i fa ko le kaposa ai tangol pensinga le Fasi ke pu uma kusi uma ia wa mi fa le ka le sa fa le ro o ingale peis mai e ro fa msingo ai a ka ulunga ia fa le fa msingo e koi fo mai e afa ku le awala e ai va ku le suile e ka ka le fo mai la lo fa skip ma le o mai o le a so swang si le ku lo le usole fa ku lo uso se walaki o le wo manguelo fa msingo ai fa mai la o so swangi le vai o ke le i o lunga a wo umala pinsinga le ala ki koi fo e ku kaposa se ia mai se o pinsinga ia ole fangonga a o ko mo markala o le ko akele o le au lo lilo le ye ka ko o le fo kuanga a ko ka wilo mar kaposa le fai sa o ye a mai sa pusa pinsinga a ko ia se tam vai atu mato bag ole manatu au tu lotu tele mata la ile malo le tua ole matua fusi ia le mau ma fa mau fa ilonga ile tu la fono ma uso ia e fa vai ngalo vai ngai ole o lo tu atulunga i ole vai nga mua
e le petia, e le atua, fuafuanga le tatau a le lalangi. O a lava tātou fuafuanga e whai. A le tu sai ma le fingalo le atua. I le mwhai o le whaatau nuina. Sila fia fo'i e le atua o tātou manatu umma. Le lei pe le anga. Sila le tala ia ne mia, o lo maua le tusia ne mia, il mata upo ono. I le whaitau iengi la mailea, le whainga tāanga o ia ne mia, i le ngā luenga tele sa ia Taumafai e whaatūle pā, mātil pā. Ai la whaolo tauina lava, e le tele o tangata. Ina ia le tau nuu fuafuanga ne mia. Ai sa le fingalo e le atua. Ia whapena i tātou mo le soifuanga nei. Ia tātou whaatutua pe le atua. O le vaenga luna lua. O lo whaamafa mai ai i le maua al kampani tama. Ia le whaatutua e le atua. O le vaenga luna lua. Aua le fefe le laulangi. Ia fefe mamatau le atua. Ia o le nātula ia o tangata. E le awa tātou wa ia pe tau sele le maulea. Ele o fefe atangata le laulangi. Ele o fefe fo i le atua. O le nātula ia e tau muimbui e whaiane le tala o lea, whaiane le tala o lea. O fōlinga ngā e tātou i loa le fefe o tangata i le atua. O le matautia o le laulau whaiwa. O lo o maua i le tusi e Iakopo o le matau po tolu. Whaitau i ai a o isi eo vaenga o le whaiupu e 5 ma le 1. O lo tā uai o le mea pito sili o nei titi. Na tuku i lo tātou. Tuku i whaau popo i o tātou tino. Ua leanga a toa i tino. O tātou mawhauwhaunga i whaamatala mai e laulau whaipa. O mea umai e whaamatala mai e laulau whaipa. E sāwa vali ai o tātou vai. O manatu ma tātou mawhauwhau i le matautia o laulau whaipa. O mea fo ia e tau tala ai le laulau whaipa. O tūla whono le atua i a tātou tausia pea. O tātou mātatau le alii. Ai aua, lo aua le tātou fefe, ma whaafōringa e tō anga mai lotu. Ai tātou le fefe le atua. E whaamafa mai lava, lo tātou whaatuatua i le atua. Vaina tolu, whaatuatua i le atua, ma mātaala, o le filia ia le moe. O lo whaamatala manino e le tusia e Peru, mta au posutasi sulua, whaitau iai, le uinga moni o le whaatuatua. Lo o le whaatuatua o loa na whaasau inai o ia mlan whanau, i le malosi o le whaatuatua. O le whaatuatua o apele amo, na whaamanuia ina ai o ia e le alii. Ma maua ai longa whaalupenga o le tamaa o le whaatuatua. O le whaatuatua fo'i nana ai e mātua o mose, ia mose le tolu masina, le i maua le tupu. O le filia ia le moe, o lo ta ua e peteru lan tusi ta upo e 5, fai upo e valu. Ia o tau whaatuatua ma mātala, ona o le ua fai o tau mu fili, ma ona fili, o le ti apolo lea, o lo o fealu alua i o ia, peise le ona, tangi e su sana me ai vaenga mulmuli ia ngā lulue whaatasi mata maleatua ia ngā lulue whaatasi ma le whaatuatua mata lai le malo le atua o le tangata whaatuatua e loto mā a mio tua e le whaasausili e le whaamawalunga e tumu o ia le lofa e nate talia ina me alofa le atua me moli mai yaso uma malona loto fia le tato e kalesia le yaso fa pea ia tu planta lo ia tu mau pe tato fa tutua ma avea le atua ma ta pasa lo tato olanga fa ton fo lau pea la tato fa ngamlanga ma tu mau mai pea lon file mu ma tato taua pele le taua o le te atu le fili
ia tātou maua pēa le whātuatua, e alofa mai ai le lii, ia i tātou i aso uma le au noa. La whai o tunu matou mau le pese, wha mola sunga sefa, le pese e se lau ono sifulu ma le valu. sona mania onga o zato mo le nei aso whapitoa mo le au Taumafai ia tau ia se mea i lo ngai le sai fo sina mo i mea le ia ngai e le lofo le tua o lo o tō suifua ma o wola ia sa umba ma manuia le tua e lau sunga Nove mo i whatua whapea le loa loa le tatu e kalesia a whapea ua lafo ua lape se la fonga pe ua lango mia fo il fala ona oni folsanga le tau tamani ia whamangalo mai kampania tama whaftai Whafongal tātou kalesia il whaasoa kampani teitasi ma o lātou teitai e tusa o manatu au tu o le nei foi masina o tātou savalia o le masina le nei ia o le masina i le kālena whakerisiano lo whamanatu i nai le maliu ma le toe soi fua manu malo o lo tātou li whaolo Yesu Keriso mai o manatu au tu uma o lea sa whaasoa ai ia tai o kampanta i tasi ia o lo o a ngai i le whamoe moe lea ma le manatu au tu lea o le masina nei o le maliu ma popo ngā o le tātou li whaola o lo na toe soi fua manu malo ma le wala au ina ia tātou woe tā lai le tala le lei o le alofa tu no le tua
no whaalia ia Iesu Keriso I lona maliu malona toe soifua man malo. This month is a very important month, just to share to those who do not speak Samoan. It would be good to share a little bit of what was going on today. So all the testimonies of today was mainly around the Christian calendar of this month, which is the sufferings and the resurrection, the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, and the call for every one of us to become disciples of Jesus Christ's resurrection and the message about the kingdom of God. So all that was shared today from the four presenters of today's service were all around that biblical message, that Jesus Christ died because of our sins, and he resurrected from death and the grave, and it's a sign of new life to us as sinners, that Jesus Christ has conquered not only sin, but he has conquered death as well. So that's an overarching message for each and every one of us. But there is a more important message for us that we are called to go. We are called to become disciples. We are called to become messengers of Jesus Christ's life and resurrection in our own areas of where we can present, in our own families, in our own schools, in our own work, in our own churches. It's always a call for every one of us to continue doing that. Ole e lua me tā ua o lo whamatala ina I le tala o le toe tū. Mua o le toe tū o Iesu Keriso mai le oti maltunga mau e au mai ai le wheau o le alofa tū noa o le atua na ia whato I lalo I nai ia le angasala ma le oti I le tangata whatua tua. O le wheau mo le lea. Lora nua o le toe tū o le tangata angasala. So there are two very important messages about resurrection. One is the resurrection of Jesus Christ from death and the grave. The second resurrection is the personal resurrection of each and every one of us. Tā ua I o le vaenga luna lua lea, po ua e toe tū. Lua vaesta luai sa ulaunga I le lotu o le toe tū ma o whaonga ina I le talai. I so e toa lua ia na o I le awala I e mau, ne sa u whamtala ina ai, na o ese mai Jerusalem mai o I e mau. O nei fōlinga mai ua la le talia mea ia sa tutupu I Jerusalema, le maliu, le maliu o Iesu Keriso, ma lona wha sa tauroina o fōlinga ai ua le eise wha moe mo la ua, ma o lea nā lai o no ese mai Jerusalema e o I e mau. Ai peitai na ua sawa wali whaatasi mai Iesu toe tū, ma wha matala I Iesu mea ia na tutupu I lon soi fuanga a mata mai lava I le tala mai a Mose se iao o mai I perfeta o I nafta a mata ai ona tau wavala I mawhauwhaunga o so ia e tōlua. Ia le tala e winga I le alofa tū noa o le tua. Lona lua, ina ua whaasoa e le Iesu Keriso ia le areto mo I lato ia na lai loa lea. E le ai lai le o maliu Iesu o lea ua toe tū mai. Ona toe foi loa lea I Jerusalema, ua le whaau le no nofo I e mau, au toe foi I Jerusalema, ona o lo lea ua tā lai le tala lea na la mau o le sama vali whaatasi ma Iesu, ma le tofi ina I Iesu o le areto,
mo I la ua. Tala tolna, o lo wha matala ai le vaenga lea o lo o tau ma whai loa, the personal resurrection of each one of us. Ta tau la vauna iai le melea o le toitu, o le tangata, o le sui o le mawhauwhau, sui o le loto, sui o le anganga. That's your personal resurrection. Tau whamtala in foli tala I le toitu o le wi, le sa, le tala voi le wi na alwe. Ina ua toi fo I mai le wi, ma ua talia I lon tamama. Ina na alwatu leo lona uso matua ma whai lon tamama. Ua levan ta mafuta e te le fasia lava se moe mātou te fia ai ma uo. Ina na whai lo leo tala alto I lona atali. Mai wha pia le whai ngola na whamtalanga I lona atali. O lo uso lea na oti a ua toe ola mai. Na leiloa a ua toe maua. Upuia o lo whamatala ai le mea tau o le personal resurrection. O le tangata na oti a ua toe ola. O le tangata na leiloa a ua toe maua. Paenga lea o le tā ua o le tala o le toi tū. O nei le nā se tala o whātatau le toi tū o Yesu Keriso, o le tala o lo lui tau ina ai tātou. Ma le taimi e te langona ai lo toi tū. Taimi e sui ai o mawhauwhaunga, sui ai o langona, sui ai lo loto ma lo nganga, e te talia ai le fina ngalo Yesu Keriso mo oe lava. E leo se me fua le vaai a istangata, ma le wha masinonga a istangata, ma talito nunga o istangata, me te tau ai o na sui I le tangata. You don't have to be personally resurrected because of other people's observation of who you are. You yourself can make your own personal resurrection. Aoina mafuta ia le tangata ma Yesu Keriso toi tū mana I loa ai le winga tā ua o le whao le tanga le atua mō ia o I nāla mau ai le swinga o le tangata o I nā fo ia mau ai le winga moni o le mea tau o le toi soi fua manu malo o Yesu Keriso. O nā whaia le moni le soifua, le toi soifua mai o Yesu Keriso, iai tātou, it can never be the truth. It can never be the truth. Mō tātou, if we don't show evidence o le toi tu o Yesu I o tātou wola. It has to come from inside our own selves that we do believe. O le toi soifua manu malo Yesu Keriso e sui e foi mau tātou loto, sui e mau tātou nganga, sui foi me tātou te wha tino ina I le soifuanga nei. O alama me tātou te nau iai, o me ma whai on tātou whaia pe ao ina, when you become a resurrected person, ma whai ona e whaia so se mea, ona o lea, o e talitonu I a Yesu Keriso malona maliu malona to e soifu manu malo ma ua Vailaau ina I tātou te avea ma so e momoli ina lan tala lei e o tātou te talo mātou whalongo longo I le wha soa I le nei aso mai ewa fionga lui tau ina I pealo mātou wola whātua tua I la ua fio ma sui ai o mātou ola ina I o mātou whātino ma whailoa, ma ia tangia laua fio I o mātou ola, taimi o maolo mātou ola ai nei laulangi. Sauniga ai foi mātou, lo mātou ulu fale I lo māloe whavavau. Mātou talo, e na ia whalotu tele I mātou te o atu ai le laulangi e whai ma mōri mau I atu oe, ma lo alofa noa. O au mātou tālo e ala ia Yesu le li man whaolo. Amen.
te ua Sauniga, tātou te pese ai.
mātou ofo atu nei taulanga tupe. O fua o lua lofa malouanga le lei whasa fua mai moi mātou. A o tau I foi o lo mātou wola ngā lulue ma le ola tau tua whaao ngā ina ai o mātou wola ma mātou tālen. A o mātou toi ofo inatu oni a mātou taulanga I lau o fio mo lau whiau ma lau ngā luenga. A pa ia mai. Na I sili ona I whapa ia ino mātou wola o au auna ma taulanga tangata mo lau o fio. E na ia whai mavi inga ia te oe o no lo swafa Yesu. Amen. O tātou tālo e leise leo. Te o tātou tālo e na ia ai a ina pea o tātou wola whale nganga I le pai mai o le whetalai o le atua mo I tātou e ala ia na fionga. Tō matau ina ai o tātou wola, whātunu tonu ai o tātou wola, a o tātou sāwa vali ai I nei larolangi. Tātou tālo mo le ola whale nganga o tātou o Lotu ma le kalesia, a inga taitasi ma au ngā tūpulanga ese ina ia tātou maua pea le ola whātuatua ma le ola taritonu I le atua. Ia tātou nau esa idilo tātou ola whale nganga. Ia le nao na tātou nau I meo le tino nei. Ia sili o na nau I tātou I le ola whale nganga ma le mawhitanga whātasi ma lo tātou atua. E o tātou tālo mo nai o tātou tamamati nā mātutua o le au Lotu ma le kalesia. O e ua whāta otolia ma ua le mawhai o na tātou mafuta whātasi. Ua pula alang o to foi lo lātou soi fua ma le ola I le neila rolangi. Tātou tālo e na ia pai mai le nganga le ali e wha mawhana ma wha lotu te tele. I le taua fiafi o le soi fua I le rolangi nei. Tātou tālo mo tina ma pepe fōu o whamanuianga le atua ma ana me alofa tangata fō ai mai. Tono o ainga ma tu tono o le Lotu ma le kalesia. Tātou tālo mo ainga taitasi. Maulu ngā li taitasi. Ma le ola atiai, ma le ola sa ili. To tono o ainga. E na ia whāsoa mai e le atua na whamanuianga mo I tātou. Tātou tālo mo alo ma whanau le kalesia I lo lātou wola sa ili. Sa ili le poto ma le tamai. Sa ili tā leni ma le ngawhatia. Sa ili le iloa ma le malamalama. Tātou tālo ia whamanuia ina I lātou e le atua. Tātou tālo mo whanau ale kalesia ua tua tātou mawhitanga. Ai sa ili atu foi nisi vaenga o le atunu, po nisi foi atunu I whawhatu. Mo le atia e ina o a inga ma whanau. Ia whamanuia ina I lātou e le atua.
Tātou tālo mō i tū tino uma o le kalesia o lo ngā lulue me te wivi. E na e whaatino ina au au nanga ese au wāle manuia o le whi au ma le ngā luenga le atua. Tātou tālo mo e o whiriwhilia e vea ma te iulu. Tātou taita ia lea mawhitanga ma lea mawhitanga e atia e ai. Ma whai loa ai le ola tautua ma le ola au au na o lana e kalesia. Tātou tālo i a whamanuia le atua. Tātou tālo mō le ngā solonga o le tātou whainga malanga i le nei tau sanga. Ina ia mua au ma muri au le atua mo i tātou. Ina ia tātou sāwa vali ai ma le whamoe moe pēr i lona alofa ma lona anga le lei tau sia ai tātou. Tau sia ai o tātou a inga, tau sia ai o tātou whanau. Ina ia vea o tātou ola e whaimavi inga i le atua. Tālo tangata ia i le atua i le mea o lo ma mawhai lona loto ma lona nganga. A wā le atua whaafonga te tālo. Na te sila fia o tātou loto ma o tātou nganga. E te whaafonga ina mātou te tālo. E te sila fia foi mele lei uma e te tau mao ngā mole te ngata. Au mātou lafua i atu whaia lo lava fina ngalo a e leo o mātou loto. Wau mātou te tālu Vailaau e ala ia Jesu Keristo le li man whaola o le nao ao i mātou te tālu. Lo mātou tamai o le langi. Ia pa ia lo suafa. Ia o mailo malo. Ia whaia lo fina ngalo i le lalolangi e peia no whaia i le langi. Ia e whai mai a te mātou le aso nei a mātou mea ai e te tau ma le aso. Ia e whamangalo i a te mātou i a mātou ngsala. Peia i mātou whoiona o mātou whamangalo i nātu. Ia e wanga leanga mai i a te mātou. Au o whoi e te teitaina i mātou i whaososonga. Ia e la vea ia i mātou ai le lea. Wai o le malo ma le mana. A toa manavi inga e whawavau lava. Amen. Se lau which furono le pese tātou te whai uai. Ia ma wha manui atoa i fo i e o lo tāpua i mai lunga o penga o so te inga. Ia whamanuia le atua i le nei vai aso i whaima matiute. Tātou toi wheiloa i fwoi tātou tāpua inga i le sāsau i le alofa maleanga leo le atua. Se lau whisurono pesi.